Kembang polet mas mas uye saku jika nuka kara we babarengan jeung aing bari kagok-kagok gitu si lain pun dengan tegeblek we pamajikan sama nu deui kembang polet Bapak Haji Nono uye sagu pun aya 3.000 kira ongkos disirek balik gimana gitu sia aya 3.000 kira ongkos ada kana parahu bae minjem nu Mang Nono tambang dawa waing pokon era sia teh loba tigiri harja ieu teh tambang dawa tekuk telu nah ieu ngeunah ya nah cek aing ge semua kudu dicarekan wae wong emoyek doyan kemuyung beli wangsulku lain milu kembang polet yo mas kue saku tambang dawa teguh wong emoyek doyan kemuyung beli wangsul mah bulani milu ngalilian ya mas dayang liu kembang jame dipucuk nyaris haragena Haji Asep hari ora puku hari wangsul mah langkah sing nyantel ari kembang polet yo mas dan kue saku naik tambang dawa di tekuk wonge monye doyan kemuyung diwang sulma langkah sing Pati Nono Adi wangsul mah langkah si melu ayo kakak ya polet yo mas di kue saku tambang dawa ari kembang dawa di tekuk ada jalur atuh wong emoy goyang kemuyung di wangsul mulai melu ari apa yo mas da apa kali kawan di sabun apa ninya hari apa tuh lamunnya aja tanggung yuk nih kalah wios oh siap aturun Panji Nono Palado aduh kembang hari kembang tanjung di buruan
Bandung Kang Daya dari Sakanema Ari Kembangan Tanjung Nudi tuh cekai ke angin-anginan aduh gitu wes ya tenang lo sembli dek go gitu weh ngaruksak wanya enggak sampai kidul mana kidul Ji